Kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Kasor Nongstoiñ kalasyong shit hipok, hariin pergi hajar ngut kinong kershan, jongki sengsan Hima baper, layami banwan man ai ke jing kershan yala ki jongki Kyrtong. Kani kala pauru ha kesining kong jo katayo na duk kepo shipo bejemen step, ha ba kinong kershan jo ke UDP na keleng ki jaka jo ke Nongstoiñ konstituensi, kilawan man ai ke jing kershan yala Kyrtong ke UDP, uba polestar Nongstoiñ, ubala syem ka benta ka beningkong kat kum ka program, balapan bet da kedor bars nong new Nongstoiñ, ban yang ha kerensan yalap election, hakmat yo Nongstoiñ, haringkat ke jing dan lang kiri orang ba, kinong ket kam ke seng UDP Nongstoiñ. Uba polestar Nongstoiñ Kyrtong ke UDP habakran na ketiga jing lang, loong bahadu ke arpunyo Tarik ubnai rempang, unde unong yakun, hendai ha ke Tarik, unong UMLE ke Nongstoiñ. Ya, ini bilang hak punya Tarik, bagian hak syah, Kyrtong. Lekas hari lepas, banyak hak kamtan, untayin ini, dan ai kita ini yang tinggal, kami datang dari makan, hari lepas hakal di lewat banyak hak kita, saudara. Anak napoi harapan lalu punya Tarik punya Tarik nanti unang ini nak parti ini Tarik nanti kita UMLE Hang ya ko, kataran de bang
Nana menentukan yang akan tukar pinjam wakakan wakalong kami yang diosu ay bakalong kabamanya kabakul oleh yang tukar. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya kajingsingan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansa kentiu sya ka syajar tingka shibenai kata kalong khat arjar tingka shisnem Hakane ka apnyo Tarik urumphang Shan ya kasap jong pi haki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.